Eka bekaze makuru ya Asporo abari kuvugwa hirya no hino ni amakuru abagiye cicikana bitangaza amakuru bigiye bitandukanye ngira ngo umukino wa FC Barcelona na Real Madrid mwe mukino yakurikiranwe n'abantu benshi mwe mukino ukundwa cyane abakunzi ba Real Madrid bati ibyishimo rwose mwaduhaye bwo twakinaga na nino equipe muri Fazare wese mubizimya FC Barcelona ibitego bitatu ku bitego bibiri bya Real Madrid akabenshi bakavuga bati nubwo FC Barcelona yakwishimira ko yatsinze Real Madrid ariko imenye yuko rwose Real Madrid ikire equipe ikomeye kuko n'uburyo yayitsinzemo atari uburyo bukomveka urumva ibitego bitatu kuri bibiri bisa nkaho n'ubundi equipe yari iri kuyoga runono byari buze kuba byagorana rwose wari umukino usaba imbaraga wari umukino utoroshye muri rusange ikipe rero ya FC Barcelona ikaba yamaze kuba rwose yegukana Super Coupe ya 2026 ni utagomba gutindaho gusa hari statistique ugomba kuba wamenya mu biba byaranze umukino rwose wa beri hara mu gihugu cya Arabia Saudite mu Barabu aho baravuze nyine bumvi match nk'iyi mikino nk'uyu ugomba kuba uhari mu bawugura kugira ngo nyine bazabashe kubona amafaranga ibyo bintu bijyanye no kwamamaza match nk'ikunzwe rumva rero ni umuteguro ukomeye cyane ko bavandimwe b'Abarabu equipe ya FC Barcelona yatsinze Real Madrid n'umundi ukana Super Coupe 2026 ngona yakubwiraga umukino wa nyuma wakinwe kuri uyu wa gatandatu kuri iki cyumweru ari saa 3 z'ijoro yakinwe kuri stade kwa King Abdullah Sport undi bayita King Abdullah Sport City muri Arabia Saudite uyu mukino rero watangiye wihuta cyane ku mpande zombi murabyibuka ko amakipe yombi buryo abantu bakurikiranye yose yashaka gusa nk'asatira gusa ubona ko Barcelona igushyiramo akantu kayo ku ruhande rwa Real Madrid Vinicius Junior yigeze kubona uburyo ariko akagenda bapfusha ubusa ntaho byasa umusaruro kuko n'umwe mu bantu bari gukora cyane ku minota 36 ubwo FC Barcelona yavuze iti ibyo hino muri mu mwenda abona ntazi afungura amazamu ku mupira witwa Lopez la Firmino yahaye Rafinha n'abasore b'abahanga cyane awutereka mu izamu rero kibe cya mbere kiranyoye Real Madrid nyuma yo gutsindwa yahise rwose itangira no gusa nk'ikangutse ushaka uburyo yasatira ishakisha n'uburyo yaza kwishyura ubundi ku minota wa kabiri w'inyongera yaje kubona ku igice cya mbere cyari cyarangiye bongeye iminota y'inyongera ku minota wa kabiri w'inyongera muri minota y'inyongera witwa Gonzalo Garcia mwe basore bari muri forume muri Real Madrid bari kwifasha ngira ngo urebye nk'imikino Real Madrid heruka gukina igitandukanye umuvandimwe Gonzalo Garcia yagiye ayifasha cyane yaje guha umupira Vinicius Junior azamuka cenga neza cyane Risco cenza barimo nk'abajile kunde bagwirirana kabisa umwe wakinnye kuri kabiri ikipe ya FC Barcelona yaje kuba ari urucabana rero umuvandimwe atatereka igitego mu izama ibyishimo rero ntabwo ngo byatinze kuko murabyuka ko n'ubundi muri iyo minota y'inyongera witwa Roberto Lewandowski umusaza ariko umuhanga umusaza uri talented kuva muri benshi bamumenye mu ikipe ya FC Bayern Munich muri mu gihugu cy'Ubudage yitwara neza yifasha aza muri Barcelona avuga bataraje azazeta saza ariko kugeza nakanyara cyari gufasha equipe umupira rero yaje kuba afata rwose ashyiramo igitego cyiza cyane cya kabiri cy'ikipe ya FC Barcelona aho umupira na witwa Pedri umwe mu midfielder rwose ikipe ya FC Barcelona iri kugenderaho cyane nta gutinda Real Madrid yavuze ati ibyo bintu murimo ni mubyihorere mutaya gatandatu w'inyongera Astir n'ubundi igice cya mbere kitararangira yahise rero itsinda igitego cya kabiri nabwo cyatsinzwe n'utwa Gonzalo Garcia umusore watanze assist atsinda n'igitego bigaragaza ko ari umwana bagize bari kugira imikino myiza n'imikino iheruka agiye yigaragaza ari gutsinda yabyuka umukino aheruka gutsindamo hat-trick muri championnat bigaragaza ko Gonzalo Garcia ari ameze neza mu gice cya kabiri utwa ikipe ya Real Madrid yaje isatira rwose shaka ku buryo yabona igitego cy'insinzi ari nkaho Vinicius Junior yageze kubona uburyo bwiza ku mupira yarahaye Rodrigo ntiyabasha kubyaza umusaruro umunyezamu arawufata ku minota bwara uburyo bukomeye ako utwa Rafinha yaje kuba ashimangira ku minota 73 aterekamo igitego cya gatatu yarahawe umupira n'utwa Dani Olmo Real Madrid rero yaje gukora impinduka ikoramo
abakinnyi barimo nka Gonzalo Garcia asimburwa na Kylian Mbappe, naho David Alaba asimburwa n'uwitwa Dean Hussein, nyuma ku munota wa mbere w'inyongera ku minota 90 ku munota 91 witwa Frank de Jong wa FC Barcelona yaje ku ikarita y'umutuku ku ikosa rakoze rikomeye cyane, ariko yakizigeza umufaransa rutayizamu Kylian Mbappe. Umukino rero warangiye FC Barcelona muditsinze. Ni ibyo rero nakubwira kuri uwo mukino, yango ibyinshi hano tuba twagiye tureba ibyo ari byo tubinyuramo. Rero abakunzi ba equipe ya FC Barcelona zere ko mwaraye neza, abakunzi ba Real Madrid namwe bose mukomeze kwihangana, bizacamo umugani w'abahanzi. Hanyuma rero tudatinze muri ano makuru y'Iburayi, reka gatoya mbere ko nsuza ano makuru turebere tundi tuntu tw'ubwenge tugomba kuba wamenya hano. Ngira ngo hari ibintu byinshi cyane amakuru menshi bari kugenda avugwa, ubu utagomba gucikanwa muri rusange. Ngira ngo nk'abakunzi ba Arsenal ntago namwe nabaterana baretse ko Arsenal ifite umukino iheruka gukina na Portsmouth ni ikipe nyine bari mu cyitwa ni FA Cup, ni igikombe cya FA Cup cyangwa se Football Association Cup, igikombe kiba kirimo amakipe agiye atandukanye atazwa menshi. Ikipe yo mu Bwongereza ari mu cyiciro cya mbere muri Premier League ari kugenda yigaragaza ko amenshi yaratsinze, usibye nka Man United yatsinzwe na Brighton ibitego. Man United katurebe Man United byagendekeye bite? Man United ibitego biri kuri nuvuga ngo usibye rero nk'ekipe andi makipe yose abashe kwitwara neza. Agatangaho ikipe ya Arsenal yaje kubifata Portsmouth ibitego 4-0, harimo igitego bitsinze ndetse n'ibindi bitatu byatsinzwe na Gabriel Martinelli umunyabrazil rwose akora hat-trick, bamubwira bati fata baro nk'umuntu wakoze ibintu rwose bidasanzwe. Yitwa rero Martin. Hanyuma rero biravuga ko rwose mu makuru turi kugenda dukurura muri Manchester United murabizi ko nta mutoza bafite nyuma yo kwirukana Amorim wari umazemo iminsi, umunyaportugal n'undi watozaga muri Portugal atoza Sporting Lisbon. Witwa rero Michael Carrick akaba ari umwe mu bantu bashobora kuba ngo baza muri ino ekipe nk'umukoci mushyashya. United rwose ngo ibiganiro bigeze kure n'uno musaza. Biravuga ko rero hagati y'amasaha 24 na 48 ikipe ya Man United igomba kubatangaje